گوندê Rikava wekû dayîkekî du kurê xwe himbêz kirin. Şehîd Mehdî Silêman Nemo û ev e îro 12 heyvayeka 2018 de şehîdê Efser Fexreddîn Mihemed Emîn bavê Zoro. Encumena Niştimaniya Kurdî îro li deriyê Sêmalka cenazê şehîd Fexreddîn bavê Zoro wergirt û li gundê Rikava bi merasîmekê girseyî bi xakê hate spartin. Endamê Mekteba Siyasiya Partî Abdülkerîm Hemed got Kurdistan hêjayê qurbaniyê. Malbata şehîd Fexreddîn ra ملاتê Kurd her çarpacê Kurdistanê de ji ber şehîdbûna Fexreddîn û hevalbendê wî tev de sengerê şer dijî Daeş û kesê xira di ber dunyayê tev de bû, di ber insaniyetê tev de ya rastî. Ji ber ev şerê dewsa dunyayê tev dikin dijî tetarrufê û irhabê. Nêvî xûnê bidin heta em axa xwe rêzgar bikin, welatê xwe آرامی بخنه تیدا خباتا پیشمرگی می روش وکا ناوی روجیل دنیای ناوی و گشو بلند بویا پیشمرگی می وعدک دانا هر باس بوستك آخا كردستاني هر چار پاچه كردستاني مادام ظل هيا وتعدالي سملاتي كرد هيا وي خبات البرويد امجي في وعد دنا ملاتي خوا دنا مالباتا وي زاروكي وينا وام خبات البرواده بكن خباتا سياسي تشيش ما بي خصم عليكايه البرواده بكن اجبر اركي وايل سر مجي ام تشيش ما تي خصن امريكان البرواده بكن خونا ما شهيدا خونا ما فكروانا امي ظلمي دوري اخا بكن امي اراميه بكن ولاتي خدا امي ولاتي خطيك بينن اجبر افخونا طاهر وكاربي على كرديدنا على جهانه دا هلدي وبلند بي واقرار بما في كردا دور نصوص دستوري متحده تشلغور عرفوا عادات دنياي كرد حقي وايش ما في وايا شبر مخون دايات دنياي تبدا حقي ما يكون دولته برای شهید فخرالدین محمد امین لسر گورا برای خوا سپاسیا ملت کرد. جلس باسيا واتبين وبرايم نبرايم ملتي حمقا مش بريدا وكيتي حتى نهار في خزمتا خوا حتى آخر أخوي تلاشي مدى هيا أمجيناين أخواري وإن شاء الله مبنى بيشمرقا ومبنى سر وريبايا زانا برزاني ونسرسري مهاتين سرچابي مهاتين كتب غير إسلامي. برازیل شهید تکلی هسرا سوزا بردوامی خباتا کردیاتی لسر ریبازا بارزانی دا. في تجاري برنادن حتى عم ساغن وعم يحرر بيشمرقة بن وعم يخدم طعم لطي خدا بن وبيجي كردستان بيجي سرق مسعود وبيجي بيشمرقة. هجای گوتنه کو شهید فخرالدین محمد امین دا اگرا بویرکا چونوهاتن جان خوش دزدا تفلی کاروان شهید کرد و کردستان بو و لگند رکاوا دورا دیر که بخاکه هات سپارتن. جگند رکاوا احمد صوفی آرک